درنو لیدونکو او اوریدونکو سلام. هیله ده چې روغ او جوړ وئ. د فرانسوي ژبې د خبرو اترو زده کړې دویمې برخې ته ښه راغلاست. مخکې له دې چې د دویمې برخې په خبرو اترو پیل وکړو، بیا هم یادونه کوم چې که چیرې مو زموږ چینل نه وي سبسکرایب کړی، نو زموږ چینل سبسکرایب کړئ او دغه ویډیوګانې له نورو دوستانو سره شریکې کړئ، ترڅو هم هغوی چې د فرانسوي ژبې په خبرو اترو کې ستونزې لري او یا نوی د خبرې اترې زده کوي، هغوی سره مرسته وکړي. دا ډیر مهم دی. C'est très important. C'est très important. زه غواړم. Je veux. Je veux. زه نه غواړم. Je ne veux pas. Je ne veux pas. چیرې؟ Où? Où? چیرې دی؟ Où se trouve? Où se trouve? تشناب چیرته دی؟ Où sont les toilettes? Où sont les toilettes? څومره؟ Combien? Combien? د هغه بیه یا قیمت څو دی؟ یا څومره بیه لري؟ یا په څو دی؟ Combien ça coûte? Ou combien ça coûte? Combien ça coûte? Ou combien ça coûte? ساعت؟ Horloge, heure. Horloge, heure. څه وخت؟ Quelle heure? Quelle heure? څه وخت کې یا څه مهال کې؟ À quelle heure? À quelle heure? تاسو یې لرئ؟ تاسو لرئ؟ Tu as. Tu as. آیا تاسو یې لرئ؟ As-tu? Avez-vous? As-tu? Avez-vous? زه پوهیږم. Je comprends. Je comprends. زه نه پوهیږم. Je ne comprends pas. Je ne comprends pas. تاسو پوهیږئ. Comprenez-vous? Comprenez-vous? دا دی. Il est. Il est. آیا دا؟ Est-ce? Est-ce? د ریلګاډي تمځای چیرته دی؟ Où est la gare? Où est la gare? تشناب چیرته دی؟ لطفاً. Où sont les toilettes, s'il vous plaît? Où sont les toilettes, s'il vous plaît? د اورګاډي تمځای لور ته لطفاً. À la gare, s'il vous plaît. À la gare, s'il vous plaît. د هوایي ډګر لور ته لطفاً. À l'aéroport, s'il vous plaît. À l'aéroport, s'il vous plaît. زه غواړم یا زه لیوال یم. Je voudrais. Je voudrais. زه یوه ټیکسي غواړم. Je voudrais un taxi. Je voudrais un taxi. زما نوم انډرس دی. ستاسو نوم څه دی؟ Je m'appelle Anders. Quel est ton nom? Je m'appelle Anders. Quel est ton nom? زما نوم ماریا دی. Mon nom est Maria. Mon nom est Maria. ستاسو کورنۍ نوم؟ Votre nom de famille. Votre nom de famille. د ژوند اړتیاو پوره کولو لپاره څه کار کوئ؟ Quel est ton métier? Quel est ton métier? زه یو عکاس یم. Je suis photographe. Je suis photographe. تاسو څه مطالعه کوئ؟ Qu'est-ce que tu étudies? Qu'est-ce que tu étudies? زه انګلیسي لولم. J'étudie l'anglais. J'étudie l'anglais. چیرته ژوند کوئ یا چیرته اوسیږئ؟ Où habites-tu? Où habites-tu? ستاسو نوم څه دی؟ Quel est ton nom? Quel est ton nom? زما نوم انا پیترسون دی. Je m'appelle Anna Peterson. Je m'appelle Anna Peterson. د کوم ځای یاست؟ D'où viens-tu? D'où viens-tu? استکهولم کې اوسیږم. Mais j'habite à Stockholm. Et j'habite à Stockholm. د خپل اړتیاو پوره کولو لپاره څه کار کوئ؟ Quelle est votre profession? Quelle est votre profession?
زه د ملي بس موټروان یم یا زه د ملي بس چلوونکی یم. Je suis chauffeur de bus. Je suis chauffeur de bus.